Ndagusuje cyane nkwifurije ibihe byiza. Itariki ya gatatu ukwezi kwa Mata nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ivuga yuko uwitwa Alain Mukurarinda ashizemo umwuka yitabye Imana kuri uyu mugoroba w'itariki 3 Mata. Bayita Erikson. Nujye kure tugaruke ku buzima bwaranze Alain Mukurarinda akiri mu mwuka w'abahumeka. Alain Mukurarinda ni umunyamategeko w'umunyarwanda, umuyobozi mu nzego za leta ndetse n'umuhanzi. Kuva ku itariki ya 14 Ukuboza 2021 yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Mukurarinda yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda, aho yize ibijyanye n'ubukungu. Nyuma yaje gukomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yize ibijyanye n'amategeko. Mu mwuga w'amategeko yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umushinjacyaha ndetse n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Uretse imirimo ya leta, Mukurarinda yamenyekanye nk'umuhanzi w'indirimbo, aho yandikaga indirimbo akanaziririmba. Indirimbo yakoze zigiye zitandukanye. Ubuhanzi bwe bugaragaza ubushake bwe mu butabera n'uburenganzira bwa muntu. Alain Mukurarinda yagaragaje ubushake mu gufasha abanyarwanda baba mu mahanga, cyane cyane mu bibazo by'amategeko n'ubuyobozi. Yashishikarije abanyarwanda baba hanze gukemura ibibazo byabo by'amategeko batiriwe bataka cyangwa se basaba ubufasha igihugu cyabo, ahubwo bo bakikemurira ibibazo byabo. Nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma Mukurarinda yakunze kugaragaza mu biganiro bitandukanye, asobanura ibijyanye na politiki y'igihugu n'ibibazo by'akarere. Urugero, yatanze ibisobanuro ku mwanya w'u Rwanda ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburyo Mukurarinda yakomatanyaga imirimo ya leta, ubuhanzi n'ubuvugizi bigaragaza ukwiyemeza kwe mu miyoborere no guteza imbere umuco mu Rwanda. Ubwire yuko rero nk'uko namaze kubikubwira, Alain Mukurarinda yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8. Nyuma y'uko hari habayeho impinduramatwara cyangwa se ikizwi nka reforme mu rurimi rw'amahanga, aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo cyangwa se economique, aho yize imyaka 6. Alain Mukurarinda kandi mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1990 asoza yisumbuye, abona buruse yo kujya kwiga muri Kaminuza y'u Rwanda. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya siyanse politike sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga siyanse economique mu gihugu cy'Ububiligi, biza gutuma asaba guhindurirwa ibyo yari yarahisemo, kuko bigaga imibare kandi we ayanga, ahita ajya kwiga amategeko. Rero mu mirimo yakoze, yabaye umushinjacyaha guhera mu 2002, ndetse yabaye umuhanzi akaba n'urebera inyungu z'abahanzi, abangaba bazwi nk'aba manager. Guhera ku itariki ya 14 Ukuboza 2021 nibwo yagizwe umuvugizi wungirije wa leta. Kuri iyi tariki rero ni itariki y'akababaro, ni itariki y'agahinda, nibwo hamenyekanye amakuru avuga yuko yaba yamaze kwitaba Imana. Yazize indwara ya stroke cyangwa se indwara izwi nk'indwara yo guturika imitsi y'ubwonko. Indwara ya stroke izwi kandi mu ndimi z'amahanga nka attaque cerebrale cyangwa se indwara yo guturika imitsi y'ubwonko. Ni indwara iterwa no guhagarara cyangwa kugabanuka k'ubusugire bw'amaraso ajya mu bwonko. Ibi bitera ko uturemangingo tw'ubwonko tudahabwa umwuka mwiza wa oxygene n'intungamubiri bikenewe, bigatuma dupfa mu gihe gito. Mubwire yuko rero biri kuvuga yuko yaba ari indwara yamuhitanye kuri uyu mugoroba, nibwo amakuru yamaze kujya hanze yuko uyu Alain Mukurarinda yaba yamaze kwitaba Imana. Imana imuri uko ridashira. Nitwa Zanda, bayita Erikson Info.